muri Ukraine ahari kubera intambara y'ishiraniro. Abageni batangaje benshi ubwo bavaga gusezerana bahita begura imbunda za AK-47 bajya ku rugamba guhangana na Perezida Vladimir Putin wagabye ibitero ku gihugu cyabo. Sviatoslav Frisin n'uwitwa Yadina Aliyeva bagombaga gusezerana nk'umugore n'umugabo muri Gicurasi, ariko bahisemo gusezerana ku bana karamata ubwo Uburusiya bwatangiraga intambara ku gihugu cyabo. Sviatoslav w'imyaka 24 n'umugeni we Yadina w'imyaka 21 bari mu banya Ukraine beguye intwaro bagamije guhangana n'Uburusiya ubwo bavaga gusezerana ku bana karamata. Aba bageni nyuma yo gusezerana ku kigo cy'abihaye Imana cya Saint Michel mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine ariwo Kiev kuwa kane, nyuma y'amasaha make ingabo za Vladimir Putin zinjiye ku mupaka. Abo bageni basohotse bumva urusaku rw'ibitero bya kirimbuzi byaturikiye mu mujyi. Uyu mugeni witwa Yadina yabwiye ikinyamakuru CNN ati ibyo byari biteye ubwoba cyane, ni igihe kibabaje cyane mu buzima bwacu. Urasohoka ukumva urufaya, urusaku rw'isasu n'ibisasu bikomeye cyane bya kirimbuzi. Aba bombi rero bakaba barahuye bagatangira gukundana mu kwakira umwaka wa 2019 mu myigaragambyo yabereye i Kiev. Bari bateganyaga kurushinga ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2022, ariko imigambi yabo yahindutse bitunguranye ubwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagabaga ibitero bya gisirikare mu rukerera rwo kuwa kane mu gitondo, maze igihugu kibyukira mu bitero bya misile mbere yuko bucya. Aba bageni rero bahise biyandikisha mu ba mbere bagomba gutabara maze bahabwa imbunda kugira ngo barengere igihugu cyabo. Amafoto yakwirakwiye hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye harimo na CNN dukesha iyi nkuru. Aba bageni bagaragaye bafashe imbunda za AK-47 bambaye neza bambariye urugamba. Uyu mugeni witwa Yadina yongera agira ati ibintu biragoye, tugiye kurwanirira igihugu cyacu, birashoboka ko dushobora gupfa kandi twifuzaga kubana mbere y'ibyo byose. Iyi ni CC Free TV ukomeje gukurikira. Niba utarakanda subscribe kuri notification nicyo giye kugira ngo banze uyikande kugira ngo utazajya ucikwa n'andi makuru mashyashya tuzajya tukugezaho new updates kubiri kubera muri Ukraine. Nta handi uzajya uzisanga isaha ku isaha update, tuzajya tuba updatinga. Niba utarakanda subscribe rero yikande, ndetse buko no gukanda ku kazojya kari ku ruhande notification. Ngiye mwumvaga nk'ibisanzwe na Kalisa Sisi, reka tubasigiremo intambara iri kubera muri Ukraine.